Tlhatlharuane ya bogosi ba Balobedu e etetsegela kwa pele. Go le jalo Lekgotla la Bogosi mo bekeng e fetileng le tsweleditse tiro ya setso ya go baya Lekukela jaaka kgosi. Ba lwela ntse e seng ya bona ba nyaka o tšeela ngwana wa 17 years ditokelo tša hae tšea di tswaletswe ba ka se kgone tabo e boima. Go le jalo le no tlhailwe thata ka mafoko. Khotsa e buseleditse nako le nako o re mogalabi we taba ya o tšea ngwana wa bogoši sa mathomo o tsebe gore a e molaong lebaka e le la gore o bonala o kare o dio mutswa ka baka la gore a se o tsamaye ditsela tša maleba. Motshekga o tsere kgato ya semolao go ema tshwetso ya lekgotla ya go hloma Lekukela. So we applied for postponement from the bar, and then the court said that they cannot grant postponement in that respect, and therefore we need to file an application for postponement, which will be done on Wednesday, and then the opponent, which is the respondent, will have to file their answering affidavit on Thursday, and therefore on Friday then we'll be hearing the application for postponement. Sano mabapi le go sekega kgetsi eno di tlile go reetswa ka la botlhano. Molemo wa SABC News, Pretoria.